Килден байып қайттыңды Зөһрә. Сәгізді. Убырлы қаршы аңашынды зор алтын сандық бері жіберген. Ішін ашып қараса. Мен сен айты. Ол анда түрлі алтын көмішлер. Асыл күлмәклер. Әненің ашуы келді десің. Ұрышты да. Мені де қуып шығарды. Бар, өзімнен юғал. Байым іші қайтып кірмеді де қуып шығарды. Арша. Алтын бит бай. Алтын. Көрмәс мекен? Көрмәслі. Міне байда башлады білді. Қонақта бар екен. Көрмеде тұрам. Қызым, дүнияда 80 yıl yaşayım indi. Hiç birisiz kralmıyım. Koyali kızım, benim altın ırşığımlığını alıp pireli. Koyaydı ol abi. Yok iş. Alanlıktan tıp kaldırdım mikenni. Şulaydır alaysa. Biz kapşıkta yatmay kızım. Kulağızın iken öylesinin simiz kız. Min olmadım. Olay bulgaçını işlep senin kisene kilip kürgensin ola. Usu kürgendir. Irşık mı? Öyle. Ay oldu akşı kız. Irşık'nın ayağı var mı ne? Yaray. Anlaşıldı kızı. Mine birlerim biksizliydi. İdenimdeki nesli verip bileli. Kışı ideni severip görürge. Min bit konak. Olaysa benim şeşlerimdeki ne tarasana. Duylarda bu karışık. Koya tarağın. Ne bebkem? Şuşa mı? Şul bebkem tarasana. Şuşa mı? Şuşa mı? Oba jiter. Hayır bir. Jiter. Bir gerek katı tarıysın iken. Uzun kuştanış. Sen şunda tırmayanında torakta var idi bib. Uzun kuşta var. Yarıy. Gel otur. Jibirlerge öğren. Önerli olmaz. Öner süskün kurmaz. İşmasan bir önerin arttır. Bıçağıma kiregim yana. Meni balayla eniyim aşata. Eniyim aşata. Evi. Benim iyi koytasım kile. Sen bana yolguna kurset indi. Koytasın kirgeç nik gildin sağ. Enittim. Emin yetim kız. Meni o ki eniyim odaştırdı. Hay. Şulay miken? Bilirsin sen pişağımı. Bir gerek yağımı süleşesin iken öylesin. Şulay şul. Yarıy. Koytarsın. Digeyter. Birer vakit aldar süleşkenin var mı senin? Yok abi. Yok ömrümde de. Erkek kız. Sen beni bireybirini almadın mı? Yoksa koy bireyler uğurlaşmıyorlar da. Özleri suramışığına kişi birlerini alkalıylar. Yok abi. Men ömrümde de kişi eybirine kağılganım yok. Sen kızım varakның bürü yana degende ne işindir dirildiysin? Yok abi. Yok. Yarıy. Men bitsin arışın güne. Indi sen bir motor ettirip güne beyip kürsət de, anları men seni iyin azatırmın. Ey, anası indi ana. Anası. Valla. Tıpır beysin, sen bir bilmeysin. Tıpır beysin, sen bir bilmeysin. Ey başından altın nurlar
3 sandık bular. Birisi qapqara, birisi yemyeşil, birisi altın. Senin ülüşüne düşken gümüşün qara sandık bulur indi. Şundan edin mi? Buradan edin mi? Ey. Bir yürek tevfiksiz bala buldu da indi. Etti. Hikmetli sandıktan bir asıl külmek çıktı. Ul sana yaramaz mıken? Мындай күлмәкне кызым колуна әйбәт йомышы тотарга ярамас. Dürüstten de etti. Менә хәзер киеп карыйк. Ата-бабалар да кимәгән күлмәкне киек. Килешер микән? Büyük de kilişir etti. Biz kimden kim? Агач күрке яфрак, әдәм күрке чүпрәк дип белмәй әйтмәгәннәр икән. Менә хәзер әтиеңне таныйсыңмы инде, кызым? Büyük de mattur buldun etti. Без бит, кызым, кешедән бер дә ким түгел. Тик менә бәхет юклык кына, ярлылык кына. Emne bu külmekni. Rahmet düşken epkey. Mina dip jiberdi. Үзеңә үлчәп теккән күк. Etti. Bu tiklim altınlarını koya bitirir biz iken. Безнең ише ярлының кызым тишек тишеге күп була ул. Атсыз канатсыз йөреп күп миза чиктек. Дилбегәне какмыйча ук кош кебек очып торган ат алырбыз. Зәлимә залыннарыннан котылырбыз. Oy. Ninde heybet bulur etti. Bular atalı kızıma gülüşüp yürüyken Анасы, каралы, төшкә дә кермәгән асыл күлмәкне 50-гә җиткәч Хәйретдин дә киеп җибәрде. Diyege kamıt giydirgen kebek indi. En ikisi gal bir güne deriş yok mu ne? Шуннан да кызым, хикмәтле сандыгына каралы. Әниңә дә берәр нәрсә юкмы шунда? Karıyım etti. Yok şu. Bunda var da, mina yaraşlı da. Onlar yerler eyberigine. Git ondan haştırır. Ne bulmasın da koyar. Зөһрә андый кыз түгел ул анасы. Үгәй кыздан үгәй анага бүләк тиеш түгел күрәсең. Etti. Min enige külmeklik alırga. Altın biri. Bir işim gitti. Yek şakşası kirek mi? Us kızımla dünya hatlı altın alıp kaytıraylı. Ал инде ал, баланың кулын кире какма. Bir işim gitti. Bir işim gitti.
янында қаралғандар. Қоялы қызым меңа да беріп қаралы. Биремети. Hikmet. Bара алмады. Өллен инде сихырлы акчалар. Аңлашылды. Нәрсе аңлашылды? Саф алтыннар қара ішлі усал кіші қолында қараялар көресің. Бышағымны білесің сен? Қыздың әлләнде сихырчы болып қайтқанда, міне мен хатыр бүтін хәрәмей бірлеріңізін алып пешке тағайым әлі. Ват! Хайәлі. Қыздың әлләнде сихырчы болып қайтқандай. Bir дейсің кетмәсін қызым. Түлкі де езім жемішіне бойы жетмәсе, пішмән екен deydi. Уги анаңда шулай болды. Қой әлі, бір әтлік ойлап бермәсін тағы, мен шығып қарым әлі. Сәріштәлер қашырып, нәрсе оларға тұтындың? Үз башыңа бұлғыры. Жырлыйсым килгәч, жырлыйм шул. Җитәр инде. 15 ел буе елап яшәдем. Хәзер йырларга да ярый торгандыр. Улый, қызым Мәфтуханың башына жеттің инде. Мәфтуханың башына жетуші сен өзің ol. Сен бит аны қымсызланып, байым іші қайтмады, биден қоп шығарып жібердің. От аяғын доғалағанда. Боқы бұтын қыстыра дегендей, сен нәрсе қыстырасың олай? Лең! Байырға кеткен Мәфтуха төтей біліп қайта төгілме! Усал! Йоқау! Сені төтей біліп қайта төгілме! Лең! Хай қадалғыры, қабақатыды! Берімі месия біліп қайтып келәні! Байы қайтып келә деген! Харап болдым. Не болды қызым? Ormanдағы қаршықның алтын ұршыған, алтынларын сұрамышы алған едім. Сөзін тыңламаған едім. Алдашқан едім. Кішей бір нәтимелер шул. Ішләп яшілер аны. Алдашырга да ярамый. Сен қысылын алияма? Шуннан қызым. Аннары ол меңа шушы қара сандықны берді. Үйеңе қайтып жетміші ашма дейді. Қоя. Енді сиқырлары біткенді. Қоя, алтынларын алайын да шығарып ташлымызын әйме? Жібермем. Ne işeşsen, şunu ұрарсаң деп білмей етмәнлер шол бабайлар.